Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban sekolah ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan Namar ba kimi biang gijingkan tho halor gijingkan no bamsap yau khaw Menteri Sarkar ba polling do lopen chai biang sesien ba kam don kono gijing bamsap ba yakani lalap ha gijing tho jong nong bishar bala song thai umul changa bat kata gijing to ke ru gadei kabala le hadu shpho banai ulakan tai du gijing kono bo persang banyada yo Menteri Sarkar barim ubaban ikatana social welfare kani karai skam kena kerja kani skam peladap arajar ibai di pagi bojong kani ke Sarkar ke peladap lek di mereka jeng kena pada ke wei syaka kerteng kejongan menteri pemerintah Nanti lingkot kan hani ba ya kani ka kijing kena ba kadon kajing ka diversion hani kajing untuk nak showai ya ka rice allotment apa kadang ka SNP program apa ka integrated child development scheme kani ya kani ka kam ke commission ba lam kemat dog justice MC Gar former judge High Court of Madhya Pradesh and Delhi urusong gumba shikau benai man pendap ya kakam bat ban ya kendu uru gumba as pak ngut ki beneficiary bat kumju uru ban shim ya ke deposition na ki laingot ki brio ki balik ban dipos khmat jong kari commission kong Angela Rangat kong Agnes Karshing ba darun partia la ai por ki bakin submit kalik ban dipos pin salap yang ni bagi musimna pendap ya ka por ai daga commission kila ong kiwa kidot kam shikos ni bagi pendap ban submit ya baru kikot kislagi jungki Henry hangni la ong ba wat hadin sabanai sidang commission wan ya kendu biang ya ka commission de kajing kena jong kong patisha minta singi kajing kli jong akolong ba bali pada i iklamlek dan depos khmat kini ka commission ha kata ka buar ba i ong bekerja ni kaska de ndak la puli ba ya kini inquiry report ngim ship bat hun dang ban puli ya ka report andai mila study ru ya ki views ki jong ka law department views jong advocate general jong ka Meghalaya ong ba yu i AA show like nakaba priang yang kena report kubakalong bat ba kani ka kam la ya contact ru bareng ka commission bat ka Assam police Andai ka commission kalau orang ini ba kami yo ya support nak Assam police Andai ya ki sample jong ni ju kau lapha ban test ru kerang ba dan peti kena ba ground dan kita ka ba la compromise ya quality la ni la divert ya supply sebut ba de do jong kita ba kamtam ba ni ka company ka ba supply kala air dah kajing tho ba kan let shokot namar kala syak pensange kajing supply jong ka masih pro benai apa deng jong ke inquiry bat balik bagi nang bat sa ya kan ka kam hidup mentah dia nak tak tahu ndang lum ni kan ni ka inquiry report ngana uli ki views jong ka law department jong AG bat jong ki officers jong ka ni ka department social welfare de halo jong kita ba
nga la brief pi to sni ba kamdan ka bakum kata ka scan ti kani ketika public document kuma ong kompetisya kani ke jingtho jeng i ba upat ba udai banyo ban puli yakin inquiry report dengan kepadi belong ni kongdu ba puli report hari tu ba pol long ba army so puli ba soang hangnu hai do kwa bandang yang beteng biang ye kani ka kam thung da loi ka inquiry commission na kumno namar ngi la dem bale due diligence as kumum ti lo kan ti na tibat keno susu lalai ba kani kadan link bang ha panyada yau kali kebamut department sela department syai kani department kamdan nia ai namar ba mau pat yu ihiru ya kani report nama kani report kadangwan menta nda kelawan kani sarkat teman-teman